mensanko Juliana entry sonche na fanyumui eka kai wakoma fade nyame ase Otufu kesi Saye bi wo numua na se aseda bi nsoso e wo numua na se minum nia wo komu bia na waboto enema bi e fa wadwere nyina ma wo ye frini pati bia mu na so hunu se wo nyame oka wo ho de nyame ase e ma wo nua no de nyame ase ma ukru na de nyame ase ma wo yere na de nyame ase ma wo ma no wona wo school no de nyame ase ma wo mo de nyame ase ma wo ma mpaniri na de nyame ase ma na bedi a chiri sasa ne hote se wonim ne ya wo fa mu de nyame ase ma no mpo se wo te ne nka Dickness Vade Pentecost we a Dickness Oh Holland de nyame ase e de ma if we say why bibia ready Pali se hora wo me de nyame ase ma oni wokunu Betty and do Patient me de nyame ase de ma wo UK live se hona wo me down was me de nyame ase Emma Kalima de nyame ase ma 3D Santiago me de nyame ase ma Kodia Ernest Ziamio de nyame ase de ma wa ba Adom 106.3 subia me de nyame ase de ma is that Mrs. Asuma Mrs. Auku de nyame ase ma osofo ba ejekum am de nyame ase ma osofo ba Pastor Slide, no UK. Australia Sassi, Obiti Sewo. Bells, when I'm doing one with you. Yes, way. I'm Elizabeth Auku. Ni Hope International School. The Nyamiase Edemao. The Nyamiase Ma Wukno, where you know. The Nyamiase Ma. The Nyamiase Ma, Miss of Penny. Iba Emmanuel Kwasi Ofori. The Nyamiase Ma Bishop Yawo Usuansa in a bushia. The Nyamiase Ma Masse, Mere and Emma. About the Ayabio, Sister Kawakoma to him. The Nyamiase Ma Obana Wosku Hono. The Nyamiase Ma boss, with teacher, lawyer. Maybe Assembia. Australia Sassi, Obiti Sewo. Fiesta. The Nyamiase de Ma. The Nyamiase Ma Ukunu. Nigana. Your kind be a de Nyamiase. The Nyamiase Ma Ufiura. Also what it is, or bois at the Obetrasas. My brother. Yes. Na minimum pa. Time like this. Anaya. De Nyamiase at the mount. Minim self papa. A chef fridge modern day. Memende ana yebe peno crabia. Baby beer or funeral. Home ever lash be. Anaya abrewan omata from Unuku. The BB and Subay and Kamakuman to me.
Uncle Bena Community for Central Assemblies of God. Nim senya me ya Dumwa next month 4th. And I be pen Krabia Community for Assemblies of God Honomo. Nyamyasema wodi for Appiagyei wa nyamyasema yo wa Mama Rose my dear let me ade nyamyasema she won't cry. Put the Nyamias mania who say what time was because if you one time one chili one can win to me baby a would dream. Good morning, Nyamias mounts only or bushia in Nyamias at the mount. Was I for Jews because was your holding Nyamias at the mount in Winame a Becaya who done a day in Mammy Pachana, I want to say, yes, Yadawruma. What day and a day I say, the natural say, Yegusua Yakoyanim. Amen. Me Pacha your mom pay. Rate, and Mariette, what domino, the Adom and say, yet down I say, yet that was it, your cost that was it. Yet that was and sans and we are my a brad benenti as so. No crack. Yeah, bomb pipe jet you for in Abba when me radi. Come in pipe on the set. To my dear Bacon a ye. No be a moye abba. Rather, Mr. say, wa Tana said, no on Tana was so. Different motive says so bonting. Rather, Cassan, Cassa, Fanimocassa. Nine yam fasodiama for throwing in 9 yam fasodiama chief on yana. The area Cassa on away, yet the new mamma would. Yada was so wet saying, we used to Christ Dimu near Bombay. Amen. Amen. Fa wotresem Awurade aka se obeye no mese kinyane kin obeye ono na ne a wahye okay my encourage no kakra ne yemfa bintu ye hofo se ubie baby aye kenken ya chekakra na emika wa na otu aswa with start free friends Jeremiah de kwa na woko nim kakra dru ezaki mpotem ha bruso kwa na hu uti wa chekakra ba sembi wa mpese ye de hye ho enkran na hum chapter 1
Nahum chapter 1. Awurade ye woye dwankobia hiada emu. Awurade ye woye dwankobia hiada emu. Na wonim wona wodwane kwotoa no. Awurade ye a stronghold in the day of trouble, and he's know them who trust in him. When muamua eyene dia eni muamua udwane nso so ebabetu awom hana makenken semichirimu kakra pure of trouble was proved by Hezekiah when he took refuge in the Lord and was delivered, and the Assyrians destroyed, and he knows them who trust in him. Concern the delight, the Lord him and his word, and not on the fry arm of man. Imuwao difoba onyameye na oye emma wona odwane kotoa no na wonim won so a Assyria for authority a wo man ne ade nyina no onyame prove kire ne se obagi wo na nyame se wonim wona edwane toa no for Francis yemfa ne se yakwa ye be nyina no ye nipa ye wo moa ewo me wo ba to se na me bompa ye kakra na mu se won bo bia fa kon kan kire se ye na musumu a wo kan ye ho ye nam gemu a wa ye bipen Shadrach, Meshach, Abednego, even okay Deuteronomy chapter 4 verse 31 hono mo a o se sa tete brenu mu se nyame na wo ye bi ma afoforo na wo mo sori tia ne ma ne nyame piapia wo mo akra adu mo koduru asubonten ayiri na wo ka wo mo hyemu no Anthony pa nanso wo se sensohwa no nso no de beto ye no wo ma ne mmre ye so saa na che se ade a wode ma ye ne te se wo ko school ade a wo nsua ye mfa ho exams ma wo se twere ana ma me boa we ye mass na 1 + 1 2 am fanso akosi 10 na ye nkofa university ayimfa mrew ya e ba wo so ahwede ba job so na ye job yiye di o na ye job achede ne na hofoma ene papayo e kai se David eye papa sa nyame se hwe David wo yare biom papa ntino meho ahoa wo yare mpaso yare beba nanso nyame se meho ahoa mekro me ma wo papa mfeni mu na ni papa favor bi ntino mesi ye papa okan machi ho ba bia wose won kura wo ye papa ya na wo bodawura meni penyina hu so ye papa no wose wonya wakatua wasase si uni akatua bia wo soro e dangerous o ntino be kan se wo be papa kura benkum enko hu na meme ni fa kura nso hunu edu bibi na se sika me pese susuye bia because nyame de bibi ato na koma so no wo be ka kura no wo hwe nkola fees ni ne ma obetua ne be wo de kobo me de edu bibi me kobo afode na me na menim senti am ye dai me kobo afode no wo kan so ne bia bibi da woni mpoti asese wo ye dai wo yo na me yo ye na me bia obi afode na me bo wonu onim e bia na me bom pa ye pa so si de bia wo bia wo te akontio ma wo de mpakwafo odi for Appiagyei na wose odi yanhwe aponche anase emo ewo wiase saboa bi pie ekwa bonten enya temahanka hu se mponche nso sa enana na obi dia ba saboa na obi hwe otumirika ne fie no ye den wokowura okwane master ho wonte ni kire efie wonim se hono wagefo wo se ye kwa ye ba ya toka me my mechanic pen
da bia meka e de hye urade anwunyam se me ntete nkofo kra nipa be se 8 anyame adom omunyina so obia e wo ne shop my yem penifo bebre adwuma Bank of Ghana penifo bi akubi enya ba akubi ende ba akubi de ende me mfensio na me na moto weni so na ebe ye overheating na ebe ye overheating no ma me tie ne ye o na enka mempa na me ye duto ho amani kira kra na omo e wash engine no omo de machine no ye ya me tu em say oya na ehu tank ne ma nsuo ne ye ne me so no mani nso sa because overheating kra ka ne ye bi na e babe ena fitafo no kwada me ka omo asem pa bonefu bi pa me kire mu ye na o ka say ya kofi bo modern wo mo nam so me say asem we ena mrantie be ye me muwa to kusi wo mo shop na de esa ekobo be 678 no mo ni ko si ho no ade chi ho no mo so ma hye rinsi ya wie na tambe na mutu inji ya ha mayedin kofi so mato bell no ma hye si o mato we mato top rocks no mo de ka esi mu this parking ebe ye din me jira wana musa police fo bi ba ye no mo say akwani nie no de ne ho yenkom nso a exhaust pipe na de bi hyemu ha se fu ani consume eboa emeti oja na bi aboso kam kan cocaine shepa ayinum emu dupa nkofo twitwa de yesi om de yetuo no ne honkron bento om ta wiawia na brantie na twa afrika no o kan mama was park face say me san told their commander right person wo ye ho adwuma no mame anopa me no Kenya me asimbi bia na de dwan kotoa no amanie bi na to dwane ko ba bia na Kenya se ho na wokọ ebia na udwan kotoa no udwane kwa baba wa bi ho a na ka wo hia wa gie firi ne nkyɛn udwane kwa ba na bia wo de wasɛm koto nanim na ofise nka bia wa gie beba na so wato won pia foma me se ade ne kwa ye no na wo sɛ me circle back to the right person wo hwɛ ka ne ye mame computer ya me nhyira me anso na me kyerɛ na adwuma na sa na me timi fa nko na so me hwɛ kwan ni sike bi amesai no sa be toka no but at long last na was e ka me bono ma body abroso okura na so e ba ya no na nke bi ya ma ne ba dwan koto ahene ne nyame nim won so so wo dwan beto ano enti asam na ato me no me dwane ato awurade nim se oh me ba we abra bobo for de sika ba yo dwane to a me be so e seed de be boa nyame dwuma oh wono na to asori nkonwan wono kura na e so seed ma so for asmesi wono na bo ma de to ka ma so oh enti nyame nim woni nyame wo link woni nyame wa pam enti nyo ha woni wa mane e da wo so esu ni awere ho no ensa me dwane nyina no de me ko ne nche no ni mi a obegema ho awa tu se me dwane ko right person one person nchen a obebumi afaso aware se wanti mi anwane anto anyame a na ututu akukwa wo de kwakira pani a wanhwe ya obeye mfomso na nso nyame de yakoba wa how ba ma me ka me kire se wanhwe ya obeye frustrated in life amane ne ba wanhwe me se ade na sai ade nso sa esuma du moto we light baby esi nso dundum eba to ho no amna bi enkonfo bi yehihye wiram ho ne ade enti we me beye dan amnante ne duru ha o ka na se me se ekwan bi aso me pese me dwane ko the right place na nso de atomi nti e ma me call wrong place na nso nyina chi no me na mo me ka sa se me nyame dia nyame wonim metumi a pretense se me nyame dia na so wo gira papa to so preach wo ko wo ba wo ya djuma wo ya ho di Kristo so wo ya nyame dia nyame wonim enti wo nyame nim wona wo dwane kokoto ano na wo ya nyame so wo ya dwan koto abue nyankopon sister de wo na mo no wapem de wo fa mo no wapem sa nyame na wo ma wo ma no confuse wona aka kiro se ebinum dwane wo se na wona wo trust de wo dwane to ano no wo mo e place wo mo nyame obi de ni dua bia wo dwane ato ano obi de ne wure nyina hye ensio bim obi obetu kwa nyina no wo de ne wure nyina dwane koto abosom bi enema bia wo fam sister nkach mi se dwane to awurade se wo no ho na wo ba ne nten a obeju wo a wo atu of course wo kunipa wo ye free ahonya nyina e mo no woni awurade ajoa papa yankoi edas nyaminsero ametete hon kakra nyaminsero papa papa ojira onso ogwankobia to afo ne asafo awurade bible say me de me do mo do me
omo mo hwehwe me ntem no omo hume and Awurade do Proverbs 7 to say me de me do omo mo do me na omo mo hwehwe me ntem no omo ye den omo hume and Awurade bia ne sem wo do no a bra so wo do me Kristo a bra obi ne sem ono susu na chi obi ni ho apart from Yesu obi ene wane do chen Yesu da obi wo da fa be fun Appiagyei wa hwe 100 years yame anyame adom kura na sa so na Yesu de o se wo ye bone na unu hu a oyo no kofo so de bone be e chaw no sign fa obi omu ye ba sa nimpa we no so ye chinchin ye den e kotua no da we no se kotua dwane nkwankoto asemasi obisi with the sika with the other 1 billion ba me ne 3 billion ama ye nkondwane nkotoa no any aban ko hoi as apart from Yesu what you man ye dwane to Yesu maya hato kamba Yesu abrabo ne nkoyi dwane to Yesu o pe ba dwane to Yesu oye gwankobia hene ono idwane betu wo yare wo dwane tu Yesu doctor say wo yare enye yiye wo na abewu a dwane tu Yesu awo na wo pa dwane tu Yesu aduma pa na wo pa dwane tu Yesu waduma sayi a dwane tu Yesu eka amne wa dwane tu Yesu dwane tu ano ono de ofre nie ni homa ne mu odu obada na kyerɛw enti bomodian na hwehwɛ Yesu akyerɛ kwan wo hwehwɛ Yesu akyerɛ kwan oye gwankobia no nko ade wo dwane kɔtoa na obese da odɔ kɛse adi ayɛden adi akyerɛ no waka wa ayɛden abata no enti dwane toa no amze edru bibia se udru empempensuo bi na kasa ne de se udi dwane kɔtoa dwane toa no ebia emfa ni nipa udwane toa no na bia nanka wogi nipa ne dipa ikubie betumi anse wo sofo ebi kura meka se wo behwe na wodi wugina pulpit so preach wo se nti nipa ye a me fi sanka me dwane atoa no oyimi amase nipa me fi sanka me kama suma sama kire no ne nsama trama ye no o se wonim wona wo dwane betoa no na ye nsusu se wonu ba bia wo dwane kwa se nyame no obeji wa wetu yenim ba bia niam bi de wako chinchini ebi ba ema ye nti ebi adwuma a wonya ebi nyeye wako skru awie waye o master se hwe adwuma nim na enso no edam ne kubi anwum bia ye me de pa eda osimi dwan ko bia mesi se eduba bia wo be mistakes bebre na wo de unye dwane to awurade no wagi wa wetu a wo se anu na dia dance aba anu na dia dance ba wasi na o prove kire exactly yase Syria for no asori tiamwa no ma na ya munnem a eduru ba bi gena yeye eni pa gina asade na sei na enso majuwa me na yeye yese aware no wani matwintwam onware na enso awrade so obajuwa me na yeye yese wo school no ntimi kobida abrochire wo bra kwasi ko ba ya na oba wu ye bra kofi ba ya bodam bra ko wonya wono onyankopon God is watching us wonim ne dia wonyaminim wo pa wonim akoma wo de ye na djuma esu beba utimi watiri bofom. So how ne ba we dwania wan hwe kwa na mbubu so ade ya hwe footballers when you born na satani na so won dwania ko nyina wonwani nko wura mu wode ko polum fisa honum na di kunim die bre no na ansa na obeduru polum de abeto atena no hwe the way be bate na twitwa na ne ade sister se we dwania to awurade a wonya nizi ebi ba fraw na akọ so ya akọ enso de me time ba akọ kase wo kristosom ho ne wo se osofo bi apie ha no shahia wo pie ye wo pie sasai wo ye nyamedwuma na so wo pie ho wo pie firi mo bema na wo pie he awurade nim wona wo ye ne dia adwoje wa atwe wo nyame nim ne yakasa adwoje wa ya asore dia fa ne wo pie wa ha mi ko pie wo mo shahi ni wo pamfa ni nsuo ni bia mre no wa money yankotu ya ne basa wo wura we die udwane tura na se crowd baba wa moje tunu a wa boka fa nipa wa ye bia tuatua ne sika nyina ma enipa di ne ho sika nyina wa ton ntoma nyina ba one day wa bona dwene pose sa wo bari me ya menya tene nkama dwie bebreni wo koso okunkun ni atesem ne Yesu antona ntwene sister emfa no de wo ho fi
Afrumu no bobe bia na etan Yesu say monko sane no na me pese metena ne so hona aka che say we useless e bia na brabo ni de wo chinchin dodo enkofa kekensem bia unyame no we nenso shedding amensuru unyame a wo som no ono no obeje wodada oteni ni amane edos nenso ewade yi ni free ni nyina oni patene ni wo ma mudwa na koto ya Yesu Oma ne dos nanso ewurade eyi omu free ni nyina mu na wo ka afunu na enidaso bi ene so nanso sa ono si wona na ofo se enidaso ni so na sa wo gwanko bia bi ba bia me agi ni sika ekeka nsam kire no a afi na ni ba no ho so sa gwanko bia bi wo ho a ye dwane kwoto na ye ya hoto na me chinchin e na me so be resa papa na kire kwan e na no pe na me ka kire on se enkechi wakuko baby me adu sika bebre amfa so bi ene so awurade frɛw bra na one de onye sika ono ne so be mu ene da so wo peba Yesu dwane to ya ono ma ba ono ma ku ono ma ya oma ware oma abrabo papa ono ma abrabo papa nti me ka kire wo se ono pani ni pa obetimi ayeden asolve problem amount nti dwane ko no nchen kwato ya no ko so kire no Koka wonsam kire no na ikwan no aboa wo. Eda no pay utie Adom 106.3 FM. Yejenim se nyame a ye introduce na ma wanopay wura Yesu Kristo edwane kobia no. Se Awurade no dwane to na wo yempaibo tifo. Obejuwa fidie wo fam bia emfa wo ne sede e bia no osumi ka se nyina wo hyede mu ni suo adware ama na yeye. Adom ana ugusu awuti ena no pay ye bompa ye kowrade enim de wona mu ena menim ne ehunhuna wona nso de wo fam bia no Awurade wate na Awurade nso so wate no obeye ede amawo mamisa chorus obeji wa free de wo sere ne de wo susu so ena baby a wo bia no ye kowrade anim aka kire Awurade se Awurade baby a machinchin a amfa moa bia mreme ebra so se me dwane to awo ena dwane koto Awurade wo ko hemfa wo ko interview na Awurade nya kandi ne akola kwa bonte kra na se wo ko kanto kwa ne ye bona once wo di su befia wo ba wo dwane abane maami ana ne papa nche wagena wo to bi wo kra so wo dwane abane ye sa maami no ana papa ne kra sa bono wo wi ana wa kan kire ne se ni senti na me bo wo bo abofra wo wi a kire ne adekro nti a wo bo no anya se wo be fa hu tirimuka wo se me nka se menkwa wonim senti am se menkwa wo ko ho nti na me bo wo di su ba wo Awurade wanya bahye bone eduru bia me se wo dwane ato no wonya ni easy sa wo be watri wo be hwiase wo dwane nkire se wo tumrika nemum David bompa ye bia Awurade se me dwane ato awa wona wo ta me no be pemia pansam me na se David no dwane o saafo no Awurade ma wo mo watri no mo hwehwiase wo dwane ato Awurade no he e bia wo som fofrom wo pese wo dwane ba Yesu Kristo ni kingdom no wonya ne betesa e bi mbetimi asori atiawo e bia wo no nyina na ko nagro nanso wo yasa wo firim wo no nyina na kwatena se ne ma no monsa wo se wo firim na Awurade afro de bedi watam ya ba seresere wo fa Bible ne atwetwe wo di nyame adi nyina akora no ne de bad wo pass wo wanka papa wa yeda ena no pe kwurade enim ena no pe ye nyina kwurade enim Awurade na no pe ye bawanim Awurade wona ya twa wo na samane nyina furu ye so ye dwane beto ba bia obi abompa ye ka kire Awurade se Awurade hume mabo Awurade hu ye mabo ye gya ye tie fom pimpim atie ye nyina bawanim de semre wato baha de semre obi amane nsa sifom de semre nipa sere no na wo fi se woni ba bia Awurade woni mo no dada woni maami bi woni papa bi Awurade ye dwan ko bia no woni ye dwane na se ye ba wo nchen a ani da so ho mayen Awurade ye bompa ye dwoda no pai wo ma be ko onwuma so papa se wo
you will suffer one so yen sabesi from rather for one satrain in the Juane. You want Johnny at war, you didn't warrior Johnny at war, you didn't seek a summer Johnny at war, you didn't business and summer Johnny at war, businessman be businesswoman be, I rather will continue be, I rather than encounter somebody at Johnny at war, then a Juma Salmon Pajuma Cossons were too quiet, I rather the assembly baby or that, baby or didn't that to obey your ding, Jenny Passers Reno, I rather do a become assembly why you baha, I rather what Johnny to now you catch you for, the assembly what Papa Brabum, rather for one century and Satono so, rather show man when no monsoon show when for Sidiania dance here show men woman, rather do what Johnny to man a dance here 2020 to him, Papa, Yenim Semo, rather show one when oh, my man, you favor, rather baby on Bacobiara, Mawana dance here, Sanso in Ameno Quafo, why you be paying your Judy is answer rather why you be painting, but to us, why am I? Yada wasi yakoso ada wasi yesi wanyonyam bebre papa na no pe wasama ba ewade ni anani daso wasa ewade no ekotintin a ohun ba bi onfa wo so woni we guankobia ewade watere wonsem mesre to nsafra wo ma wate no oni ne daso ewade to nsafra no na nadwuma sei ewade to nsafra no no yare da hospital ewade to nsafra no ewade ni osu to nsafra no no pa ba to nsafra no ni anani daso yina sa ohun ba bi onko ewade owo twetwede ewade to nsafra no Kristo ya ba wonchen a ade nya di boy na wieyeye ena no be ewade kan makoma to mo yem momo wo sa wunyame wutumi ade nyina ye papa mesre ena me yi woni ma dom na ya de sra de nyina nduru wanim na wie paye na ya sawudin Kristo anyonyam esa sa ye judi nti ye nim se ye bompa ewade wotie tie na ye na fa anyonyam nyina ma odin asra nka odin se watie na waye amaye wo Yesu Kristo din mu na ya bompa ye amen Amen. Fanasem said ye ana esi e kan wasem rade be ye wate ayekura wiida idi usi ase nyame ya dumo a yebesana to aso ukuada we ye nemu empaibo kese owoso ewo community for Central Assemblies of God anopa eye nonkono kosi dubako me nyuhu film bra na bobobi sister entene fi uti dwane wo ba wo dwane ato awurade neske ne mo ye awurade una mesi awurade wo obeye ti bobobi ajo wase wonso de en beba so oh that's a so are you nyame nhira wonso so sa obeso ne mekasa obetimi afrem 0244 278545 0244 278545 ukuada se de makachiro no sanso na danso manso empire bokrona bibekoso okobo a wonye mistake kra dwane koto awurade fa wasem no kodane awurade hana de no fam nyina na tete kan so dwane koto awurade no